Здравствуйте, меня зовут Аюна. Меня Сия. Мы являемся координатором больницы Нанури и предоставляем перевод для наших пациентов из СНГ и России. Hello everyone, I'm Yuna Chun, an English-speaking medical coordinator at Nanuri Hospital and a US registered nurse. My role is to take good care of international patients who need language assistance when visiting our hospital. We understand how challenging it can be when you don't fully understand what's happening due to a language barrier. But at Nanuri Hospital, you don't have to worry. We'll be here from start to finish. Сайн байна уу? Монгол координатор Балдан байна. Нуруу нухс үе мөчний нарийн мэрэгжлийн Нанурын эмнэлэгт 11 дахь жилдээ Монгол үйлчлүүлэгчдэд онлайнаар зөвлөгөө авч Солонгос улсад ирэх үйл явцаас эхлүүлээд амбулаторийн үзлэг шинжилгээ, мэс засал гээд бүхий л үйл явцад эмнэлгийн үйлчлэгийг их хэл дээрээ үнэн зөв авахд туслан ажиллаж байна. The international medical team at Nanuri Hospital has on-site coordinators for English, Russian, and Mongolian, ensuring that patients can receive medical care comfortably without language barriers at any time. Our team is dedicated not only to providing medical treatment, but also to ensuring the emotional well-being of our patients. Hi, I'm Dr. Chun Yong Cha, the Director of International Healthcare Center at Gangnam Nanuri Hospital in Seoul, South Korea. At Gangnam Nanuri Hospital, we offer top-quality, personalized medical care focused on spine and joint health. We are embracing advanced technologies more than ever before to treat even the most complex pathologies through minimal invasive method. By integrating AI intelligence, robotics, and endoscopic technologies, we can deliver highly precise treatment tailored to each patient needs. This approach will result in faster recoveries and better patient outcomes. Мы здесь, чтобы сделать лечение наших пациентов максимально комфортным и понятным. От вашего обращения до полного выздоровления мы сопроводим вас на каждом шагу. Приглашаем вас в нашу больницу для лечения суставов и позвоночника. Уже многие пациенты обратились к нам и остались довольны. Өнгөрсөн хугацаанд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчтэй эрүүл энхийг хүсгийн алдамд цаашдаа итгэн үйлчлүүлэгчтэй Нанури эмнэлэг таны итгэж болох эрүүл амьдралын баталгаа болох болно гэж хэлмээр байна. If you need medical care with language support, feel free to visit us. We'll be happy to help. Thank you. Nanduri, 화이팅!